Assalamualaikum. Жалпы қадырман біздің қалайық көршілер, жалпы біздің қатталшылар. Бүгін Ош шаарына түштік, орысыналар бойынша маалымат береміз. Жигули, Нива аралаштырып тартабыз тугандар. 06, 07, 05, 04. Базарда ба ушундай, мына ал жерде ушундай бабыл атат, элдер көрүп атат, алып атат, сатылганы кетип атат, сатылбаганы калып атат тугандар. Так, тарс лайктан уруңуздар тугандар, баштайлы видеону. Видеону баштайлы. Так, бул 2106 мынасы тугандар. Инжектор экен. Инжектор мотор. Чыгарылган жылы 2004 жылы чыгарылган. 1.5 объем. 0552 85 80 81. Баасын канча дедик ака? 350. 350 миң сом. Так. Шига. Мына шундай. Жигули тугандар, мына жерде Азия авто деген бар екен. Салондарын ашып көрсөтөйлү. Assalamu alaikum. 350 бе? 350 бас. 350. Бир жүргүзүп көрбөйсүз ба? Пробег канча болот деп көрсөтөт? 24-үндө 62. 2436. Мына тугандар, ичиндегилер жамыштар бардыгы жакшы. Заводской инжектор. Инжектор, заводской инжектор, экополиктер салынган. Машина ишке да айдаш керек тугандар. Адам көрөктөрү. Машина жүрдү. Сонне машина, сон. Кийинки 2107 кимден экен бул? Силерден бе? Так. 2107 бул дагы күмүш түстү. 350 болсо керек бул, Шумка экен, Шумка 2000 канча магнитофон артында 1, 2, 3, 4, 5, 6 магнитофон бар екен тугандар. 6 магнитофон бар екен. Сіздерден? Так. Телефон номерларды қағаз бойынша да жыл жазып атты тугандар. Қап. Кімден екен мынау? Қанша деді ака? Қанша? 280 миң сом екен мынау шундай. Мокрый асфальт үстіндегі Жигули. Жигули. Пробег 97 миң көрсөтүп турат. Салондор мына ушундай. Көрөсүздөр. 2011 0796 77 00. Қанша дадасыз ака бұны? 280, 280 миң сом. Капотын мынау жайса кирип кетти. Каучукмен досып коюлган. Машина ушунда пландар. Так, транзит номерда екен 2010 1.6 объем 0990 28 78 58 тугандар. Басы сурайсыз. Так. Ака акчасы канча екен? 380 атат. 380, ассаламу алейкум. 380 миң сом тугандар. Кыргызстан номерунда өтөт. Транзитте көрдүңүздөр. 380 миң сом. 380 миң сом болот. Плантабыз. Так, 2107 2010 жылы чыгарылган 1.6 объем. Машина кара түстө титан дискаларда. 709 16 18ге чаласыздар. Так, бул кара канча суралат экен, Акчасы канча екен тасчы? 190. Канча? 190. 190 миң. 190 миң сом. Кимден екен мынау? 2011
0556 93 93 86. Ne oldu ne oldu? İşi çok kanlı. Numaralarına çalıveresizler. Paylaşıveresizler. Videonu lantağız. Tak. Videonu lantağız onlar. Tak. Tak 21 07 tuğanlar. 2011 6 aviyon mu? Tak. 051 31 41 83 ku. Çalıveresizler. Kaçaga pul aka? 250. Assalamualaikum. Solda şu. 200 kança? 50 ha? 250 bin so'm onlar. Maşina jaşı. Orta valla. Alp. Nester. Köröstür. Ana mınаны көрбөйлү туугандар мынаны. Көбүнчө Rolls-Royce го. Chrysler го, Chrysler. Так. Temir nomurda ekan, transit emas. Российский temir nomur. Assalomu Bas qancha? 250. 250 ha? 250. Yaxshi. 250 ming so'm ekan tuğanlar bu. Diskalar. Temir diskalarda. Titan. Sıraverесizler. Bu qancha aka? 120. Так. Telefon nomuru. Kaza vardı. Telefon nomuru da aytib qo'ying. 58 men 02 02 57. Yılı qancha? 91. 91 ha? Bo'ldi. Ne rolü tuğanlar? Görüşürüz bunda. Görüşürüz. Anda bakalım. Tamam. Sorunu bulmaya tapmaz. Hazır. Tuğanlar Niva. 2020 yılı çıkarılgan bir jet aviyon ekan. Mana shunday aq tusda ko'rib dostlar. Telefon nomurlari 72 men 65 68 95. Sağ olsun. Neyse çok ekan. Niva sizden bak ha? Yok. Basın bir gördünüz mü? Basılı milyon dedi. Milyon dedi. Milyon kim var dedi. Sıradaki 60 değil. 60 bin probek 1 Özüm milyon ha? maslalı 1000 geri geldi. 2 yıl aydan dedi. Solundan algan dedi. Son milyon ha? Yaş. Son. 06 qancha aka? 90 yıl çıkarılgan 1.6 aviyon ekan 73 milyon 83 03 17. 180 bin ekan tuğanlar bu. Qara tusdagi. 180 bin. İşte bitken. Şurelek bize. Bunu kaçta odat? Şükür kaçta kadar? 140. İnşallah at sıkırken. Depolanmasaydı. 140. Aldım bana. Erkek aldım. Sen etken için aldım onu. Erkek ya. Buna akşamına süreceğim. Kaça vereyim? Kaça? Hadi be. Maşallah. Pazar şunday tuğanlar. Onu daha görüp atışart. Tak. Şunday.
Chevrolet сұрап қойдым оны. 2008 кен тұғындар. Бюджет табы мүмкін 0555 25 80 30. Chevrolet Niva'da тұғындар. Ассалаумағалейкум ака. Қаншада оласыз бағасы? 350. Машалла, 350. Сұрай бересіздер. Қоштар алау? Қоштар алау, да? Жақшы. Арқасына запасай дөңгілігі. Chevrolet Niva.